abantu begula afika bengumnyango ongaphethanga sikhwama engena mathambo. Uyabuza ngenye imini uJeremiah ingabe ikhona iminyaka eGiliyadi ngoba uzibonile inyanga ziwaphosa amathambo zirisaya. Unamasiniya ukhona lapho ukhona. Yes Lord, yes Master, yes Holy Spirit God, 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 Holy Spirit. Wena wenza incaso, wena wenza into yethu ivangeli yethu lohlupho. Wena ungacutswayo, wena ungakhonyelwa, sebenza kule ndawo.